सेमी जो से अरकान निंगरो सेमी अरकान में जैसे रोज़ा है 12 रोज़ी की तो मुसलमान की अच्छी जो मैं मुसलमान पूरे दुनिया तो का शहर रमज़ान रोचक बा चूँकि मैं ज़िक्री ब्रात लगती नारी कोशिश है कि माँ रमज़ान रोची मन तो लगती भले अमल यानी न मनते अमल करने गाने तो आज ज़ोलो लज्जे दहे रोचक बा तो मुसलमान जो रोची की कुरान हदीसा जो ख्वास साबित है और ज़िक्री इसी का लगाया ये जो हदीस और कुरान साबित है। मुहतरम असल ज़िक्रियानी किताब तो का लिखता समझे ना कि नमाज रमज़ान 5 वक्त नमाज रमज़ान रोचक हज बैतुल्ला हज कनाग ज़कात दिया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन तो का इस्लाम अरकान उतगम भले मैं महदी अटकिया मनसूख कुतगम अच्छा ये किताबन तो का यान किताबन तो का हस्ते आ इस्लाम में अटकिया नोके कानून औरता समझा फचा कहा नज़दीक आखिरी पैगंबर महदी अटकी है अगरचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन्ना अल्लाह रसूल बोले आखिरी पैगंबर महदी अटकी और आ इस्लाम में 5 अरकानान समझे ना आगुशन आ महदी अटकिया आ मनसूख कुतगा समझे ना तो महदी अटकी नाम न कुरान मजीद तो का मौजूद है समझे ना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश के चमन बात समझे ना महदी के आमनी अरकाना हत्ता कि अल्लाह ताला नबी फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिर दौरा आप अल्लाह पैगंबर भी था बल्कि आखिर दौरा का अल्लाह ताला आइया समझना कारी आप उम्मती हैसियत है के पैगंबरी हैसियत नहीं है और आइया इख्तियार ने कामनी दीन तो का चीज़ें मनसूख बिका चीज़ें कम बिका हमा दीन के माँ औरता मुकम्मल हमारे सर अमल का समझे ना हमा इमाम मेहदी के अल्लाह ताला नबी फरमाए कि आखिर ज़माना क़यामत अलामत है कि को इमाम मेहदी कहते हैं समझते ना और आ मेहदी हज़रत फ़ातिमा चौक नमाज़गान ची बीते हैं समझे ना मनी आल बैता बीते हैं समझे ना आल बैता भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आला ची भी फ़ातिमा हज़रत अली चौक समझे ना नमाज़गान तो का ची बीते हैं आई नाम हम मोहम्मद समझे ना इब्न अब्दुल्ला भी आई जंद नाम मनी नाम भी आई फित नाम हम समझे महदिया ये पमशं आ समझे ना हिदायत तरफा मर्दमा लूटी तो हिदायत तरफा समझे ना मर्दमा दावत दा समझे ना तो आया इख्तियार ने इस तरह का इस्लाम 5 अरकान मनसूब कम बल्कि 100% मन वन कुरान सुन्नत सर अमल का समझते हैं ना तो इस ज़िक्रियान किताबन तो का लिखता कि महदिया इमाम महदिया ये मनसूख कुतगा समझे ना तो अर्ची के मुसलमान पर नमाज रोचक बा ये कुरान तो क़ुरान और हदीस जी कुरान मजीद तो का समझे ना दोमी जुज़ा तो पचकना सूरह बकरा तो का अल्लाह ताला फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम शुमा सरा रोचक फ़र्ज़ कना बुता समझे ना आ रोचक फ़र्ज़ कना बुता कुजामा है अल्लाह ताला फरमानी शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन समझे ना आ माह के रोचगी माह आ कुरान रमज़ान माह के आई सरा मन तो कम कुरान नाजिल कुता वमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुम हो हर कस के शुमे तो का माह मुबारक रमज़ान के समझे ना आइया नसीबा भी तो आ माह तो का रोचक भी और अल्लाह नबी फरमाए कि इस्लाम बुनियाद 5 रुकन सरा अवली कलमा शहादत दोमी समझते ना कल नमाज़ें सेमी समझे ना आ सौम रमज़ान है सौम रमज़ान मुबारक के रोचे दारक पूरे रोच माह दारक एक फ़र्ज़ हैं अल्लाह ताला है समझे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा सन 2 हिजरिया शाबान माह मदीना तो का ही फ़र्ज़ का नकबू तो क़यामत फ़र्ज़ हैं शकस मनसूख उतना का समझे ना अलबत्ता फ़र्ज़बू का पेसर मुसलमाना समझे ना 10 ज़ुल्हज्जा 10 रोचानी रोच दाश्त था वक्त ए फ़र्ज़ का नकबू समझे ना तो आ फ़र्ज़ न बुतनु फ़र्ज़ अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक को और हमें माह पूरा मुबारक फ़र्ज़ को आ नफला यकी मैं मुसलमान के रहा नफला 10 रोच ज़ुल्हज्जा अव्वल ज़ुल्हज्जा बगैर तनो ज़ुल्हज्जा समझे ना फ़र्ज़ ना ए नफला यकी दारी सवाब रसी नदारी गुनाह पानक नबी आई ये कुरान तो का नेस्ते के शरोचक ये हदीस है ये हदीस हैं कुरान तो का नेस्ते 10 रोचे रमज़ान समझा ज़ुल्हज्जा तो के मतलब अगर ज़िक्री जो हस्ते हैं हदीसा न मनना बुरा 10 रोजा साबित कुत न करना के कुरान तो का साबित कुत न करना के फ़र्ज़ साबित कुत न जी ना बाकी रमज़ान माह कुरान तो का मौजूद है सूरह कुरान तो का मौजूद है पूरे कुतुब हदीस ज़हीरा तो का मौजूद हैं पूरे उम्मत इस्लामी इजमा आयतों का तमाम इस्लामी मज़हब समझन हस्तान दुरुस्तें फ़िक़ही मज़हबान तो का दुरुस्तान इजमा है तमाम सहाबा कराम है तमाम ताबईन है तमाम तबे ताबईन दुरुस्तान इजमा और दुनिया बूगाएँ पूरे मुसलमान माह रमज़ान रोचगा इसे का ज़िक्री फ़िरका सरदाज़ुल हज्जा फ़र्ज़ समझा आउशा मैं पैगंबरा मनसूख था रमज़ान फ़र्ज़ बुता बोले मेगा मनसूख था मैं सरा फ़र्ज़ नहीं ज़िक्रियानिया कैश में सरा फ़र्ज़ न कुता आया तो वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह मन ने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सबूत पेशदार है कि अल्लाह ताला उसी ज़िक्रियान सरा फ़र्ज़ नहीं
بیارچیں ثبوت ہے قرآن تو کام ہوتی درست ثبوت نہ پیش کرنے یہ قرآن شما من نگاہ شما مننے ایک بدلی مننے سمجھے نا شما بیار یک صحیح سند گوما محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا رمضان روچگ چلو شما فرض شما روچگ نہ ہے کو مراد شما کا پورینا دیکھ چل گیا ہوں ذکری میں یاد وارج ذکری ہستا رمضان روچگ نہ شما میں مار روچگ نہ میں ایش میں نمازیاں نہیں آشا نمازی دیگرہ ما دیگریں ٹھیک ہے مجھے انشاءاللہ دیما رہا ہوں کہ ٹائم ہے کمی جی چارویں جو اس نے ارکان اسلام ہے نیمگا حج ہیں تو مسلمانانی حج زکاة ہیں جی زکاة ہیں وہ زکاة ہیں چونکہ مسلمان زکاة خواہ صاحب زکاة کا شک خواہ صاحب زکاة دیں اور ارچی کے میں ضروری برات ہستا آوانی زکاة طریقہ چاہیے جی محترم ہن چکمن گوش کے آن کر رہا اسلام پنچیں ارکان آہیت کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا قرآن بیان کتا آگشم میں پیغمبرہ منسوخ کتا گا پرچہ کی پیغمبر اللہ طرفہ پیغمبر نبوتا آہن ہوتی جند بنائیں تھے گی سمجھے نا تو ہن چکے آدھے ارکان ثبوت قرآن تو کم اللہ تعالیٰ فرمانی و آتو الزکاة وتی مالانی زکاة ہم بدے سمجھے نا اور اللہ تعالیٰ نبی فرمائیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کہ یمن رہا دا کہ آہانا وقت اسلام منت اسلام تو کا داخل بوتا نماز اس منت نماز شروع کو سمجھے نا گوڑا آہانا بگا کہ اللہ سالی ابری شمی سرا زکاة فرض کتا آچی مالدارا مسلمانانی یا گرگ بھی پدا مسلمانانی فقران سرا و مسکنان سرا تقسیم کنگ بھی غریبانی مسلمانانی یا کافران دیکھ جائز نہیں زکاة مال سمجھے نا تو اے قرآن ہم ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتہ ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامہ زکاة داتا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے نا وقت کو واجہ وفات بھی تو لہتیا گوشک منو زکاة نہ دیں ماں سمجھے نا پیغمبر دورہ زکاة داتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی تو کیرہ زکاة بھی دیں تو اللہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نا آئی گوشک کے ماں سمجھے نا گماہن جہاد کنا ہر آچیز ایک آہاں رسول اللہ دورہ داتا مرچین دورہ ہم اہما زکاة دیے گے پابندک زکاة اسلام سمجھنا اسلام رکنے تن قیامت اسلام رکنے سمجھنا تو آئے ثبوت اجماع امت تو کا ہم ہستے ہیں قرآن سنت تو کا ہم ہستے ہیں زگری فرقہ تو کا زکاة سمجھنا خمسی گشان یا زکاة گشان سے ملائی واسطہ خاص ہیں سمجھے نا غریبان چوام تعاون کنا چیزیں بلے زکاة ہاں نزدیکا ہما ملاک تو آئی سرا دست بیعت کتا تو آئی مرید ہے آتے پیر ہیں سمجھے نا یا آئی دستہ بیعت کتا توبہ کتا صرف ہما سال ایک تی لوگ تو کا تی سمجھے نا شہمیں چیز مال وغیرہ تر ہما یا دیے گیاں سمجھے نا سیر ہیں اور غریب بیچارہ ہما ہوتی ہوشتر ہے ہوتی ہما پسے ہوتی ہما میش دنبا کفتگوں آئی سمجھے نا ہما نہ زکاة دیا نہ ملائی کجا شتا سر ہیں سمجھتے ہیں نا حالانکہ اسلام گوشی زکاة چی امیران گرگ بھی غریبان سرا فقران سرا تقسیم کنگ بھی اور پورے صحابہ ایک دورہ بگر تاروچ مروچیا دنیا کنڈ کنڈ مسلمان زکاة دیے گایا امیر اور غریبان سرا تقسیم کنگ اللہ رسولہ چی بات دیگری دستہ بیعت کنگ بھی جی نا ہاں اسلامی حکومت کی بیعتیں سمجھنا شریعت نافذ کا آئی سرا تو ہمیں بیعتہ کنے سمجھتا تو قرآن سنت فابندے منتی تابداری ہے کنا کجاک تو قرآن سنت خلاف ورزی کو اودا منتی تابداری نہ کنا پر چکر اللہ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق ایک مرچی باندہ سمجھنا بعض مسلمان فرقان تو کا تصوف بدعات و شرک شامل بھی تک گو سمجھنا آہوتی پیرا بیعت کا اے بیعت بغیر خلیفۃ المسلمین سمجھنا یا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہما امام کے اسلام نافذ کا سمجھنا ہما شریعت نافذ کا تو ایسا بیعت کرنے اسلام حکم خلاف ورزیہ نہ کنا سمجھنا ہما سرا بیعت وجہ چونکہ اسلام پنچمی ارکان حج ہیں اور ذکری بھی حج کا بعض ذکری کسی کہ مابی بیت اللہ رو حج کا نا تو منی سوال اسی کہ یک مرد میں کہ بیت اللہ رو حج کا ادھا تو نماز نہ کہا یہ حج بھی نبی دمیشی مسلمان حج قرآن اور حدیثہ سے ثابت ہیں اور اگر ذکری حج کا نا چھو حج کا نا جی محترم انچک مگوا اسلام پنچیں ارکان ثبوت قرآن مجید تو کہاں موجودہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تو کہاں موجودہ اللہ تعالیٰ فرمان الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج اللہ تعالیٰ فرمانی کہ حج سمجھنا معلوم ماہانی تو کہاں اور معلوم ماہانی تو کہ حج بھی ذی الحج ماہ ہیں سمجھے نا ذی الحج ماہ مبارک سمجھے نا کہ اسلامی آخری ماہ ہیں اور آئی 8 تاریخ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے نا چے مکہ ہوتی حرام بستہ فدا منایا شتا منایا فدا 9 تاریخ عرفاتا شتا
عرفات نام قرآن تو کا موجود ہیں فیضا حفظتم من عرفات فذکروا عند المشعر الحرام وقت شما چ عرفات واپس بے 9 تاریخ 9 ذی الحجہ عرفات با روز کے ایر رو چ عرفات فدا کا مشعر الحرام کا مزدلفہ گشک بھی مشعر الحرام اللہ تعالیٰ فرمانے اذا مشعر الحرام بیا اللہ یاد بکنے اللہ ذکر بکنے سمجھے نا پدا ہما عید روچا سمجھے نا 9 10 ذی الحجہ تو کا پدا حاجی کا واپس منایا اذا شیطانہ سنگ جنا شیطان سنگ جنگا بعد سمجھے نا وتی سرات راشاں پدا وتی قربانیہ کو شام پدا روم بیت اللہ طواف کنا طواف افاظہ کنا یہ تمام حج طریقہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تگ مارا پیش داشتگا سمجھے نا باقی زگری سمجھے نا اے میں حجہ سمجھے نا حج انو اگر شما ایمان نہیں سمجھے نا بلے آکھ چونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا ایمان نہیں آ رہا ہے اسلام پنچیں ارکان سرا ایمان آرگانا آہانی حج دگری آکھ کو مراد ہوتی حج سمجھا سمجھے نا اگرچہ جی آہنو اے تحریف ہے سمجھے نا آہانی ہنچو پیسرا منگوشت آہانی مولا بعض مسلمان ہوتا آہانی بلائیں تو ہی مردم بعض مسلمان ہوتا انگت تک آہانی جاہل طبقہ سمجھے نا الہاتیہ تو حبر تبدیل کو تک مائی زیارتیں مننے بل حقیقت آئی حج مننا پرچا طواف بغیر بیت اللہ دیکھ حجہ گا نبی اور طواف اللہ ہے گئے بیت اللہ بوگا نہیں اللہ بوگا یہ نشانی ہے ان اول بیت عودی للناس للذی ببکۃ مبارکن اولی لوگ کہ اللہ تعالیٰ بنائیں تا سمجھنا کا ہے مردمانی راہ فیجدار رگے سمجھنا جاگ ہیں مکہ تو کہیں ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین سمجھنا اللہ طوافیں کعبۃ اللہ سمجھنا ارد گردم اللہ طواف کا نگاہیں گو سمجھنا بغیر کعبۃ اللہ دیکھ چھن جاگے نہیں کئی طواف بھی اگر یکی قبر طواف بکائیں دیکھیں کوہ طواف بکائیں کافر مشرکی بھی سمجھے نا اور ایک کو مرادہ طواف کنا اذا باقاعدہ سمجھنا شانی ہما طریقہ ہستا ہے اذا زمزم آپ سمجھنا بنائیں تا چمگے چیئے دکور مکورے چمودہ تی زمزمہ ورم پتا گل ڈنی ہے اودا رواں سمجھنا اب عرفات میدانے چو یا کسی میں ہما رسوم ادا کنگاں پورا کہ کجا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا 27 تاریخ کا شما سمجھنا رمضان گا اذا چیا بھی آئے کو مرادہ بھی آئے سمجھنا قرآن و حدیث بوتے ہیں یک عربی قرآن وانگا یک کیا پورے دنیا مسلمان تعداد مچھیں قرآن مجید ہنچ پیسرا ہوں گا ترجمہ بوتا ہے یک کی کو مرادہ نہیں ہے بغیر بلوچانا یہ دیکھے قوم ہم نہ پٹھان نہ سندھی نہ پہاجر نہ یہ دیکھے بغیر زگری بلوچ قوم آئندے ہم چندے سمجھنا اللہ تی ملائیاں کے دوکہ دات کا کہانی مال و دولتان ورن سمجھنا چیکنا آنا اتارا ہم اچھے علم نہیں سمجھنا دینی تعلیم ہاں نہیں وغیرہ نہ قرآن صحیح تلفظ وانگا تک طریقہ نزانا تجوید طریقے وانگا نزانا تفسیر مانا ہوتی جاگا ہیں سمجھنا چوتا دین اللہ ہے بنائے نہیں انسان بنائے کو تو نکن دین سمجھے نا ہیچ ثبوت چین نے کو مراد طواف کنگے یا کو مراد فضیلت یا کو مراد تو کا سمجھے نا آو یکی وشی مناوجہ کے مقام محمود کو مراد آئیں سمجھے نا ہمیں مقام محمود شما مسلمان بانگ دے شما سمجھے نا فتح دعا لوٹے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سمجھے نا بدے مقام محمود کو مراد آئیں وہ یک عربی فرچہ کو مراد آئیں یہ مقام محمود زیارتا سمجھے نا ای مقام محمود جنتا سمجھے نا ہما شفاعت کبرائیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفارش کا ہوتی امتی واسطہ ہما عزت و مقام اللہ تعالیٰ آئیے دیے گئے سمجھے نا ہما یک جائے کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوتی امت شفارش کا قیامت ہے ادھا دنیا مقام محمود نہ مکہ آئیں نہ مدینہ آئیں سمجھے نہ توبت کو مراد آئیں اگر یہ کو مراد ہوتے ہیں تو یک مسلمان ہے دنیا عرب یہ عرب قرآن نہ سمجھ گئے قرآن عربی زبان آئیں آن ملک کا نازل بوتا بلائیں امارات جامعۃ الامارات امارات یونیورسٹی مدینہ منورہ سمجھنا مدینہ اسلامک یونیورسٹی جامعہ ملک سعود ہیں جامعہ سمجھنا امام سعود ہیں چنچو یونیورسٹیاں سعود جامعۃ الاردن ہیں جامعہ سمجھنا جامعہ ازہر ہیں دارالعلوم دیوبند ہیں خدا قرآن مجید تفسیر وغیرہ وانک بوگائیں گو جامعہ سلطان قابوس سے مشکتا قرآن مجید پورا ترجمہ یک عربی کو مراد مقام محمود زیارتانی ہے سر بلوچا سمجھے قرآن تو کا مقام محمود اے مقام محمود سمجھے نا یہ جعلی ہے ادھا ہیچ مقام ادھا نئے مہدیت کا نئے سمجھتے نا ادھا دیکھ مقام محمود ہے اے جعلیاں بنائے دیکھا شاہ ثبوت ہیچ قرآن حدیث تو کا نہیں اگر یک کی ہستیں جاری مارا پیش بداری ما مکہ و مدینہ نامہ پیشدار مکہ نامہ عرفات پیشدار ہیں مزدلفہ نامہ پیشدار ہیں بیت اللہ سمجھے نا دنیا ظاہر ہیں بیت اللہ تو کا عمرہ کا نا رمضان شریفہ کا آیا ہر ٹیمہ عمرہ بھی آپ اگر رمضان آ سمجھے نا دیکھتے ہیں بحث نہیں آیا چلو زیارت ہوا سمجھے نا اللہ نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد
یکی با عبادت نیتا یک جاگی لوٹی میں یک جاگی پر دومی جاگا با عبادت واسطہ روان اور آ دنیا سے جاگا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت مسجد الحرام کا بیت اللہ ہے سمجھے نا مسجدی حاضر اللہ نے فرمائے منی یہ مسجد نبوی سیمی مسجد الاقصی کہ مکۃ المکرمہ یک نمازی لک نمازی برابر آئیں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد یک نمازی 1000 نمازی برابر آئیں مسجد الاقصی یک نمازی 500 نمازی برابر آئیں سمجھے نا با عبادت واسطہ بغیر اے سائیں جاگہاں دیکھ جاگہ سفر ناجائز حرام ہیں کہ مردم سفر بھی کنک میں فلان جاگہ پہ عبادت واسطہ رہا بغیر ہمیں سائیں جاگہاں تو سمجھے نا کجا کو مراد نام قرآن ہستے 20 ہفتہ رمضان تربتہ بھی آیا کہ دا مقدسین جاگے قرآن ہستے پیشویدار مارا سمجھے نا نیستے ہچ قرآن تو کا اے سمجھے نا اگر بوتے تو ضرور یک مسلمان ہے نہ چی امریکہ کے نہ چی امریکہ چی فرانسہ چی جرمنیا چی روسا کو دا اسلام نام گرگ ممنوع بوتا چمودا چی مسلمان قطار در قطار کائیں حجہ درو یکیں لباس تو کا حاکم بادشاہ جرنیل کرنیل ملک وزیر عرب عجم سیاہیں ہر چوڑیں سمجھے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت یکیں لباس تو کا یکیں میدان تو کا اذا ہادی مادی جل اللہ وغیرہ کو مرادہ یکی آئے گا نہیں گو ٹھیک ہے جمع جو پروگرام ہے ٹائم تک کمی تقریباً تو اصلا نشین کے بقول طیہ ذکری اسلام پنچے ارکانان چھے ڈرنا ہے بالکل ڈرنا ٹھیک ہے نا پتہ نجر یک گپے کی ذکری معاشرہ اسلام ایک فرقہ ہی ہیں فرقہ اور مذاہب درمیان فرق چی ہیں چونکہ سنیاں جو استے ہستا سنی ہستا دیوبندی ہستا بریڈیو ہستا ادھرا فرقہ کی مذہب ہے ایک اوشن دین ایک اوشن مذہب مذہب ہمائیں کہ ایک خالص یک قومی واسطہ ہیں مثلا عیسائی مذہبی نصارہ مذہبی بلے دین کے افور امت اللہ تعالیٰ فدائدہ دین سمار کو سمجھیں ان الدین عند اللہ الاسلام دین افور انسانیت واسطہ ہیں سمجھے نا اور آیتوں کا تمام مسلمان بغیر تفریق لسان بغیر رنگ خون بغیر علاقہ سمجھے نا درست کلمہ کارن تو ایمان کارن اللہ واللہ رسول سرا سمجھے نا باقی چیزیں فقہی مسائل خستہ اسلام تو کا شافی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں یا کہ حنفی ہیں یا کہ اہل حدیث ہیں سمجھے نا یا کہ عبادی ہیں یا کہ زیدی ہیں سمجھے نا اے درست اسلام پنچے ارکان سرا متفقہ مطلب نماز روزہ نماز پنچ ٹائم ہمیں اڑا نماز وانا ظہر 4 رکعت عصر 4 رکعت مغرب 6 رکعت عشاء 4 رکعت یقین اکشی ظہر 2 رکعت عصر سمجھنا 5 رکعت ہمیں یقین ٹائم وانن تے حج درو یقین جاگہ رو حج کنا حج رمضان روچگا درست روچگا تراوی ہما مطابق قیام اللیل کنا درست ہچ قسم اختلاف اسلام پنچے ارکان سرا عقیدہ توحید سرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سرا یک ذرے برابر اختلاف نشان تو کا ذکری چھٹ اختلاف ہیں تو اللہ رسول چوشی حدیثی ہستے کہ یکی اسلام پنچے ارکان خارج بھی اسلام اچھے خارج جی اللہ نبی سمجھے نا کجام رکنیت تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے انکارہ بھی کنے کچھ اسلام خارج بھی سمجھے نا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ آپ فیصلے کہ اللہ کو تب تو آئیے انکار آئیے کنے سمجھا یہ مکنے تو کافر بے اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر ہر کا نمازہ قصدن زانتوتی اللہ بدنا کافر بھی ہو یک اسلام یا رکنیہ قصدن اللہ فرض کتے واشون فرض نہ سمجھا مسلمانی نبی چاہے اسلام 4 ارکانہ بھی مننی رمضان روچگا نہ مننی کافر ہیں درست ارکانہ مننی حجہ نہ مننی کافر ہیں درست ارکانہ بھی مننی نمازہ نہ مننی آوڑا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تک مارا فیج آشتا 5 وقت ہے آوڑا نہ مننی سمجھنا کافر ہیں کسی نماز مننا 4 ٹیمیں مننا فجرے گا نہ مننا 5 وقت نہ مننا کافر ہے اسلام خارج ہیں پرچک اللہ 5 وقت نماز فرض کتا ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تو جزائے خیر بدا آخری 1 منٹ دی راس پیغام دے لوٹے ہوتی براتانا جی میں مسلمان ہوتی براتا ہوتی ذکری براتانا میں مقصد تی دل آزاری مشمع دل آزاری نہیں سمجھائیں لیکن بسمجھیں خدای دوستیا موتا چھ فیسر ایک قرآن مجید میں تو کائیں مارا شمارا دعوت فکر دیے گا سارے دنیا مسلمانہ سمجھانا کہ درست یکیں طرف آیا صرف شما میں شمع سمجھانا قوم یکیں میں شمع زبان یکیں مارا شمارا چی چیزیں جدا کتا کہ شما دیگی دینی اختیار کتا ما دیگی دینی ما گو شما سانگ بندی کت نہ کنے شما گھوما سانگ بندی کت نہ کنے ما شما 10 کوچا نہ ورے ما شما جنازہ شرکت کت نہ کنے شما میں پرچک شما دین دیگ رہی
بیا یقین دین ظہور اصل دین دین اسلام ہے پورے دنیا قرآن ہمیں دین تا وقت دیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آخری رسول ہیں 5 وقت نماز اللہ میں شمع سرا فرض کتا رمضان روچک میں شمع سرا فرض ہیں سمجھے نا زکوٰۃ اور حج مالدار ان سرا اللہ نا مال داتا گنجائش ہے زکوٰۃ آہن سرا فرض ہیں اور حج آہن سرا زندگی اکبر فرض ہیں یہ اسلامی پنچیں ارکانہ شرک بدعت یلا بدیں میں مقصد دعوت دیے گئے شمارا واضح کنگیں ہمیں مقصد ہم آئی پرچی پروگرام بنائیں تھا اللہ دربارہ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمارا ہدایت استقامت اور مہربانی اللہ شو جزا خیر بنا چونکہ واجہ گو میں مقصد کسی دل آزاری نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانی ولا تقف ما لیس لک بہ علم آج یہ دمبا مخب جب تک طرف آئی بار علم دیستے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا منتر چم داتا کا گوش داتا فواد دل گہرائی گوشن کہ آ بہتری چیزیں درچن ہوتی وسط ضروری میں کوڑی کیا دل درد کا ماشاء اللہ یکی براتا یکی جگہ نندا یکی جگہ پاد کھایا میں کسی دل آزاری کنک کسی مقصد نہیں اور نہ ہی کسی خراب گوشک میں مقصد ہے شمی تو کہیچ خرابی لیستے ہیں اللہ ما شما صرف مذہبہ لگا میں شما قرآن یکیں میں شما قوم یکیں میں شما زبان یکیں میں کار حق پیغام رسینے گئے ہدایت دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن دیں اللہ مارا شور دوران حق کے سمجھا حق کے سر عمل کرنا اور حق کے پیغام دیمہ رسینے کے توفیق بدم السلام علیکم ورحمۃ اللہ